Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin waktu setempat. Putin melontarkan usulan penyelesaian perang Iran. Informasi itu diungkap penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yuri Ushakov. Melalui telepon dengan wartawan, Ushakov mengatakan Trump menelepon Putin dalam pembicaraan sekitar 1 jam. Soal perang Iran, Putin menyebut agar penyelesaian perang dilakukan lebih cepat. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. В свою очередь, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Pemerintah Azerbaijan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Iran melalui jalur darat. Bantuan ini terdiri dari 30 ton bahan makanan, termasuk tepung, beras, gula, dan teh, ditambah perlengkapan medis. Bildiğiniz kimi hazırda Azərbaycan Respublikasının prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri ilə İran İslam Respublikasına yola salınan humanitar yardıma 30 tona yaxın qida məhsulları, bunun həmçinin un, düyü, qənd, çay, eyni zamanda dərman ləvazimatları da daxil olmuşdur.